nyansa nti wo say obia no hio wo say woni nyansa wonuma na wo kasa na wonuma wo chese niema wo beye ne bra ye wo say wonya nyansa ni NDC ni bia nka mi kwasua Portia Sam George I put to you say wonya nyansa ni da enu minister ni na Sam George enu minister na wo ye ene sa wo minister na da so Sam George woni nyansa se woni nyansa obi atimatena social. His Excellency John Dramani Mahama Samuel Nate George, Minister for Communications Muntie NDC Portia accuse Sam George say oye gay a odi mema trum or see the gay partner e nua be ma Quecy official or content creator on the picture that hono no owe ye no wasan so did Sam George attempt to onim nyansa or a minister we Jimmy pa. I'm very sure say mun na mo kai say His Excellency John Dramani Mahama abra omiti press no I can say enya dia ombezo so hate speech any attempt did so e wo man we mu biom impenifo se aboda ma ye bo free fie wodi kan accuse minister no say minister all fighting against LGBTQ no ono kasa say no involved in what he is fighting against. It's number 1. Number 2 was also the minister of state or cabinet minister them and until His Excellency John Dramani Mahama patrol gay yan show video number dem mo no make sure say ende Obama police for afana nya sa dia na chese wo set we na to was afedo bia betimi aden ebiem no bia nso aka bi yan pese beba sa until His Excellency John Dramani Mahama tie video yi de tie nsem wa gay yi eja to dwa Abusia for me running Ghana for about follow page no by like page no. Monsieur Minister of Communication, Mama Sam George. Huh? Sam George. O ka se quotal so ni yetudomo wo Sam George. O ka se quotal so ni yetudomo wo Sam George. O ka se nyansa ni se wakosuku. Nu kita certificate akese. Nu kita degree akese. Ni ne wo party abapawa ni ba ma minister. Sam George. Wona na anu ne TikTok esefo. What to ben sa freba oni behiem. Ni wantima frɛ NDC TikTok abia ntima manamba tenampi. Na Sam George embesembu saw say. Wunim say media na yewom no. Wunim say o NDC fo wa TikTokers fo ana. Ana social media na yewon Sam George. Wunim NDC ni bi o social media Sam George. Wa NDC fo ayo social media ye du ho ya papa Sam George. Wa mi ko fia Portia ma du ho ya ne Sam George e. Mpesa nka cho se sa wuni nyansa. Se wuni nyansa. Enkasa ne osi to wonsa frɛ TikTokers fo no. Ba TikTok ye ba de se bentwi Ghana fo kana. Won kura dwene no nkura dwene sa akura mo na dwene. Wutim frɛ nkurofo akwasi official ne baba keka. Ba sabi betima kasetia John Dramani Mahama edi John Mahama atem egu John Mahama hufi ne wo Sam George. Wetima to ben wonsa frɛbe MPP fo no. Abe wo social media be wo TikTok wonom no. No wetima to wonsa ato wonsa frɛbe ama be ne TikTokers fo mpayifo na ko Sam George wo frɛ MPP ni bi o wo TikTok. Ama na koshia wo TikTokers fo na wato nsa frebe Sam George uni nyansa pefie nyansa se panyini no ufia pie kwa abontin ko pebi panyini fa ye wabusia panyini Sam George wunza uni nyansa nti wunza obia no usuo wunza uni nyansa wonyuma na wo kasa na wonyuma chese niema wo beye ne bra ye wunza wunya nyansa ni NDC ni bia nka mi koshia Portia Sam George I put to you za wunya nyansa ni wunya nyansa ni da enu minister ni na Sam George enu minister na wo ye eni sa wu minister na da so Sam George wuni nyansa se wuni nyansa obi atimatena social media akasetia John Dramani Mahama da se wu shia TikTokers mpanyimfo abefri akonto ma aba oman Ghana obi adi John Mahama atenda obi akasetia NDC da obi onu ye geni Quecy official wo wutin to sa friend mani besia TikTokers fo mpanyimfo chese Sam George ya ye wo social media no NDC fo mu ye ye ni ye nya bia mamo bet NDC fo mpanyimfo mu hu se ebeto da
bodua anka na ntue to na nka konfo nsam Sam George woni NDC fo mpanyimfo bi no ma ye mo styles party ni ba pa once NDC fo ya ye wo social media bebraja videos ye me bi ko so post on social media nteno me madwuma ne se me ye social media mo madwuma ne se me twam videos a building page me building page anya NDC me building page ma NDC but e beto da no na mu hia ni pase be di panyini bi atam be gu panyini ni ho fi wo be hia ni pase ni pambe defend panyini no mpanyimfo no munkrofo a modi batwa mo ho ahia ba mu panyuma ma be mo abusiafo ne mo yira ne mo mma ne ma muni ba mo ne be modi mo sa benku ni fe didi aye enkrofo ma ya ye wu adwuma aye campaign 5 years munie ene madane mo chia ma ye tese ne muni nye mu panyuma ma nkrofo na Aboa kokosachi odode ne kwase panyini nche Sam George winim NDC ni bia o social media ni NDC ni bia o TikTok na NDC ne baba power NDC ne baba power Sam George enya NDC communication ni ma NDC ba power o enya NDC na ya Ghana for attractive o masa na MPP fo ho afunu Ghana fo na sanya yesi tijina ye wo social media obi a woni followers wo social media wo ye followers ni nkrofo ye kansenche ba betie no ni beji ye nu nkasa tu nkoto abama John Dramani Mahamo me kai se mu dem Sam George hu nyansa bi be ka kire NDC fo ye wo social media se ye nsi fem ye mfiri social media ni ye nkwa grounds na sam time ni dia Sam George wuti nkwa ka kire ba be ufre be na anu MPP fo se be nsi fem ni be nkwa grounds nkwa ye campaign Sam George wuni nyansa nya sa issue ye man kasa mi ninso wuni nyansa sa wako school no nche so wuni nyansa wuntimi betena ministries wo embe ka nche so ye minister ntimi ko so apost ya manim me nhu yo bre no ne ma wo beye no wuni nyansa wo fema mi ko so apost ya manim wunyansa wo fema nhia wa ngu Sam George wunyansa wo fem se wo start ye suanyansa ami se wo ye gay because Quecy official etima be di John Dramani Mahamo attenda obi onu ye gay ni dini wo gay record book Sam George ye wo position to wani tasi gay for so e ba ni se Quecy official ye gay Sam George na de TikTokers for pay for what on sa be se me betua Ghana for ka went my friend this TikTok bia went my friend this ni bi social media Sam George Minister of Communication wo friend people ni onu ye gay e di John Dramani Mahamo atam Sam George enka wakoma what it na wodi amontina tira mo office woni mu nidi ne montina se e we NDC ni pan na se NDC fo na be wo social media me ka kire o bia fo no wadwene betu wo be di bani ehwem enya wadwene se kwan a ye fo aso ye ne 2024 yi we NDC panyini bia ye Ghana mampanyini twani yes ni wia enya wadwene se bia beku ne ho bia mu because bia ni wo beku ne ho ama mu bia mu because me ko so apost ya ntie nwu ye kura nkama ewu nkwase awuo adwumadin ni wu adwumadin amaya ma NDC no masa mo party ni ba po mu nim bia o mo pepe bibi ntina ma ni padi anwene no Sam George se wan hwe ye nsua nyansa kona ndo be fa so social media hano no mercy for the cripple no mercy for the cripple NDC for your social media obi a build ni page obi a build ni page maami bi na se won DM na ba post ya nkampe so ya advert mam na ndo be signboard and so politics ai se won wa yes serious o wa broche ni shop bi okuma se shop kase o ti ase enti NDC fo mpanfo kwana mafa so mu treat social media for mu hweye mo dan mo chise mu ni nya beto da no se na ye besi adan mu ya chidi ama mu be gu mu ho fia obi anu obe defend o da once na ye ba power data boarding pa data boarding Sam George data boy ye den wonya se resafo bi beka wo wonya adwuma bia Sam George uye dwe wokura wani nsadwe Sam George uye dwe ya homaso first betwia wo ka no ni bentwia NDC TikTok bia ka wo enso hu nya sa team beka se yensi fem nkoye campaign yesi fem ye den de party na ba power wo shot ayi ba TikTok ye ba dia be free akonto ma ba ne de wanti man friend NDC TikTok bia Sam George woni nyansa sua nyansa use ma bua buku ni pata se wo Sam George wo dun se wa vie
Chese ba wo to won sa frɛ be no be ne be ye ni pattern ya ye sacrificing ye adwuma de ma party we NDC ni pa yina bo tan mudre na John Dramani Muhammad ye ne ye de nsa to sam na aduanim ye po ye mpo ye bedi ye wa de sa John Dramani Muhammad ye adwuma 2016 o ye adwuma pa NDC communication for anti-mam ho dawuro no eni ti no lusu ye entu ye NDC ni pa yina ye wa de so ye adwuma nti mu ni problem na ya mo ho dawura u communication no kotena UTV adun TV 1 hour u NDC communication ni no ni obeba social media betu omra no mi ko fia post anya popra chan no as do kasa o kwan o ne kasa aduru hefa ne kasa aduru hefa omra mi ko fia post anya kasa na ejata ya kira obabetu mo social media u NDC ni panyina boa ho ba mu panyuma ma be mo boa be no mo nche be kona be fa so ye videos mo nche be kona be fa so ye campaign mo nche be kona be gum ho fi wo social media ne so a bebe defend mu na nya saade ya mode mu nsa be gumuti ai ya de ya mumu na bia boma ne ya nyemo wo Sam George wo ene wonni munyijimu etimfre bi jan DC TikTokers for ya ye wo media Sam George be so che so nim kosi aposia wonni sa twe wunyansa dodo be dwan Sam George geni minister uye geni Sam George uye geni kasia pa unye genya nka kwasi official wuntini mokosi ataf unintini ni mokosi ataf intafre Sam George uye geni papa ni ya uso ye minister of communication unyine NDC youth NDC mabra yo social media no Sam George se na ebesi amachu no ye no ko be ko boot for boot e wo social media Sam George fie wura ntu akramo betu ube hu kwanya mi kosi aposia personal ade ande be yo social media what disgrace ye chese what guyani masi umuye udi yenu ma ye fem wanim sa dwe Sam George buku nipa wonni nyansa ko pe bia busia panyini mane nchiro nyansa because nya wo ye so ye nyansa ni anka wo nya sa ade ne da ye wo school nyansa ni ye wo fie nyansa ya Sam George emre na du se ko pe fie nyansa se bantiti ya ko pe fie nyansa o pe se wo nchire sen chese ye nkrofo ma ye ni nyansa ye nyama busiafo ye ni nyansa ye moa masa Sam George China obehu social media ho China obehu social media ho what is an anu NPP aka say NPP for the ema be lusu ye na NDC for ni age TikTokers for ya age social media no swafa bentimen defend me na we NDC ni panyina ya wadwin se Ghana mampanyini twa ni yes wie no pebi a ndi aboa ho because tese unkrofo na betwa hu ahia wo tete be ma be hu kona ye be fa so akasa bi ko be di watema eyesi afi be di bagumi atem bi ma be hu you politics atemwom na Sam George China wo be hu ni abeka to so politics atem bi anim no ni ponti politics na onti ase politics apono politics na apono atemwom politics atemwom enti wo Sam George you very careful sua nyansa Ghana mampani John Dramani Muhammad kasa kire Sam George ogu wani mase ye bia mininse woni hu hwe pesa wo ma wo ba ko fia post amatina social media good 5 years ni aya adwuma ma NDC na Sam George na no ko shia TikTokers mpanyimfo se membetua Ghana fo ka no entima friend this ni bia ama ye nhia ni bi akọ friend pipi ni abranti abefriend Quecy official di watenda cassette ya oye geni na nsa Sam George ye geni nti sa anya baba bi na afrebe Sam George we are papa Sam George what chimam na bo nkona do be fa so social media ne so ye nyam krutu duma ye nyam wuaduma na binim beti hwehwam de masa monkey de we gbagu the chop wo social media do nyame ensi Sam George bua ho pass na mesi amacho no wa ma hu se wuni nyansa nka wo nya de yi e ba ne se ya no ni se wo social media wo ka che se yemfi social media nko grounds wo be ye communication minister kwa e so oba nka be gada nipa masa ye wo social media de ni ahwemu panyimfo ye de ni ahwe bia suban e bedru 2028 no wunti metutu anu ma hu bu se ye se de ba aboa ni ye be ka bia su ne ban e wo social media na kire Ghana fo Sam George wuni nyansa suye nyansa uti nkofre Quecy official no di Ghana mampanyina tenda ejaba wumi o wadi Muhammad tenda wa boda wuni nyansa minister Sir John Dramani Muhammad be ye adwuma wukura ni wagunani mase wo so no wonya so eno ba ye osoro wusu jo so osoro wusu nya bi data boa ye den wo ba ye data boa ye den NDC ni pa ni be ne check se nkura ya wo social media bi ato data nkura be se be wo phone se be mo check sa masa party ni ba pa mo ne mo yire ne mo mani adidi o mo nwini bia ho muti medene
ye be match mo social media ho me ka me kire wo Sam George dina ye na bo nkwan ya no be fa so social media ne so abusia fo